opportunity lah. So it started over just bila saya nampak peluang, saya makan dengan Dr. Arif Fahmi lah dekat satu kedai Thailand ni. Kemudian tanya, tengah buat? Dia kata, I tengah buat marketing untuk 4 klinik ni kan. Ya ke? So saya tengok ada market ni, boleh tolong ni. Dan after that terus I propose kat dia, jomlah kita JV kan. Waktu tu dia ada seorang staff, and then I pun cakap kat dia, then I pun hire seorang staff sebagai my buy-in, and we decided on tu kita go along during that time. First daripada situlah bermula kan, 2023 bermula, and then we have tapi both of us are very passionate lah, mungkin sebab satu Arif Fahmi is a doctor, then myself, my personal reason is I tengok how dengan banyak doktor-doktor yang buka klinik, terutama my family, my mother lah selalu dipersalahkan dulu sebabkan dia kata management teruk and so on, tapi nobody was there to help her lah kan. Dia tak tahu kat mana dia silap, dia cuba sedaya upaya, tapi nobody was there to help. So bila I nampak macam tu, I rasa this something yang some doctors maybe akan treasure, dan kita boleh bantulah some way. So that was maybe the backstory.